mweri wa kenda mwaka uyu turi barabara ciothe irorete Kayole kanitha-ini wa House of Hope hari athiteji ya rasta wa Pastor Godfrey Migwi ni Kameme Kigosho Explosion Sunday igongona riria rihaririirio ni Kigosho family na Kamau Kamre majia nyanya nginyagia thaa imwe ya hwaini Kigosho gitarathira kiringithio ni Kameme Kigosho bad na aini aria wendete othe a gospel Kanatire, don't miss out.